Papekele le tua lo matu tamai. We mi fo lo matu wola le nia sfo. Ui ona le ua matu anga I mele fiafi o le te mi e nga I foi le la I lo no fonga ai o mai au ponsa. Ya o tu mau pe lo tau singa mlo le le mo mato. Mafta mai lo pa ia tau tu lua. Anu ngor ne yaso. Ia o fo I ina mai a ma anga ia tu me uma ia tu e fai ai o vi inga ai au matu tangata. Pa mangalo I matu totu pa yo I ke riso le I man faula. Amene. Ya. I tatu nunga sa moa ua tatu au dia maile ne ia so fo. Le olo ilunga pe le matau le la au le ua te ali tu la lima. Asolo solo atu I le afo le lima ia anga I tu le ono le fiafi. E pe pauni o ua so hinga lunga mo lo to pa isa mo ia no malo lo le taeau. Ia taeau ua so atofa o te malo lo ai. No vinga le foi la citatu por calmi foi le lupe fa lele mona sua taeau. Ai mon ni le vaso. Ia e ia tatu no sa mo ua. Ele ina mai a ia lotu taeau ia ma kalisia fenga lotu ile ngata tonu o tatu nu o Samoa o New Zealand o Australia o nisiotu nu o Europa. Ia ma pe tatu tu te ka lena fatasi o na o tu ia ile sa ma tu nefto a mele fiafi o le tu nai. Ia ma fa solo tu fela ile taeau le sa. Ia ele tatu nunga Samoa ua anga I fo ina tonu maile ne ia so anga ia tu lona fai wina. Wa le ua te ali tu la tele apoli lima. Ia ono fitu varti o fo midnight umane ia so. Tele io e fuafuanga ma lava singa ar tangata lava ia. Ia sa fia ngai le ne ia so a matuni America Mon Territory. A o tatu atu nuu nia New Zealand Australia pe na e wina ese taimi ia mai tula ia pe o na longo tasia o to laso yo ia ira tatu nunga a o na o lo o tau fai maua tau a tu mo tusa ia tatu umele ne alu fatau o leola wina ese taimi ese tau ese I polarva ese senga ai longo tasia I tatu uma ile lana me alu fa o leola e pe fela on mon mau mai tusi o poto tasia me tusa o mai tata uma o lea ina o tu ifo tatu I lua ina o tu ifo tatu ile tu mau
le mo le mauana tu si o poto ia pe a whaamatala le soifua ma le ola. Ia, ma mea tu sa pau ai tātou, i le te le tau whaamatala ai o le alo maualunga, le alo maulalo, le ale tele o mea, pe le aini au mea, pe te tau aloa, pe le tau aloa, pe te au le lei, pe te au leanga, mea umai, whai mai ale tala le tusi e tasi le mele mo tasia o mai tātou, pe ao o in tātou o ifo, i le ona futu. Ia, o le, i le tātou nunga sa mo i lela se misili, na ilo o lana taitainga, ilo soifua ma o le whau tātou o lia manuia, ia le nei aso, o le aso to na ia i mātou, le aso sifuma le lua, le aso sifuma toru nei a te uto New Zealand Australia, ia, au le aso sifuru lua le aso nafi, ia lea na folasia ai, ia le na vatau ale whatuatua i le atua sa mo utasi. Ia au te i anga i fo i mata o masani. Ia au pia ono o muri atanga whaftai le ua te ai langi le tatu apolo ma whasangi. Ia ua ave fo i le ngang whaftai i le atua ono lan tausinga le mawai ia i tatu uma. Ia au pia ono whapariatu sa moa i lau whita whafonga i le nei vaenga leso, ma lo le tauatai, ma lo le onsai te au mga luenga, ne o tatu wanga i mai i o na ua asosa nisi o le lalulangi, le fto amatu o mai i lo naso to nai, te penai ia le asosa taiau, e pe un tatu masai mile titi o aso ane te penai whaapusa, ia ma ta penanga awa le asosa pa ia o tatu matai, ia o le aso se puru malelua o ne masina whaasolo atu ia i le o ngā tutonu pe toru ni aso o whalele o ngā tutonu ia mi whaasolo fo ina umatu ia i ulaila tu ai o mai ia na ia ukuso ia mo sa moa fonga ia matu te whaatalo whatu ia te oe i sua whamanu ma lor tatu mtaisili ma lor whalaumanuia ma lor sui fua lau le lei, ia ma lor pale, ma lor sui, ia o tatu tau whaifa ma lor la vale na, mai ai mongo te tele se ia pa ia mongaiti, ia o pa ia o Samoa iso o se vaenga, ia e a fua me lava de taisam sama o tui manua, ia se iai ia se pa ia le tai ula o te mai tai, ia pe pa ia fo ia, ia le mea sau mai le mena fiti a eile la ia si pa ia le siu whanua me ngoto i eile la i upa ia salpo fafa ma a Samoa iso se vaenga ia o te toe whaataro whatuela ia te oe i le nei vaenga o le tautua ioe lewa na mamai na o wala e loa na le la po le te au suta sila ta suwa ta pena loa ia e manga i makiola e mai ia plates fo i le ma tu fo i le plates se o sameta i o hanale ioe whaftai tele ia malo finau malo le anga i mamau mai fo i sia sameta i nei ia ona o le sa ili malo sa ili mo le alumanai o siona fo i ainga ia mela na le sa ia i nei tai au ia ona fo i melola ia le fo la uta pena tu le e tu e ele tatu malo nei le ioe e a tu sai malatu temi o le whainga lotu le Samoa ma tauria la ua pe ua tali i whasale le anga atua maia i sale longa e tau i popua pe o le utani malo ai ia whasale le anga atoa i le tatu vang whai le fas ono le sane ia ona amata lola ia leo le lato roadshow tai au na upa ia si vanga la titi a le ana pora por kala mena po ele tele se mena upa ia na po ai o te fa moe ava peto meta tu
malole ne aso ia ma te fasoa tu ai I le matangofie ona o ia tasile sui o le komiti sa latou fausia le tatou ana vatau io e mana ia la lo tatala no sa o le tangata na sa fai e le komiti lea ia na te toe e whaapula atili mai ia mise lava tatou I fafo ia le au mainga e le fionga le taitai ia ma le whamala malama ina o le na vatau ia ua oe sa moa malau whafonga ia a ole I amteina la tautu I le nei aso ia nei mea so le ke le lupo fea po a fea umai le nei taua le mea oro tula I meri temi nei I le va o le hero pipi ma le whatutua I le sa mo utasi o I le posta le ale tamaitai au tangata pe ma to ia ni ona tusilo ia pele ai ke le manama po to lo ia pele ai o le tasile ni tangata o le fakinyo le faise au na va ai ma walunga o mai tangata o fa ia tia uru te whaalolongia ia e po lea fu I malea ua e mwhainta tu wai tasilea LLM o le master I loa lea a o le I maliu le nao lon tōlua ia le whiunga ia luanga lau ia sa whaalolongia o mai tangata ia le tina ia visekota Peteru e alalan uta ualana suafa ona o te tatu te vai maua lunga iai o le tamaitai loia o le alo le whawhengainga sunga vitu au to ina petei ane o ana tustusinga I lunga penga te whailangi o le atangia mai ai se tangata e ata mai tele ma se tangata o ina le lei e na te whaatupu ina le file mu lunga nei mea o penga te whailangi petai ia le whi o sau marana pou se whapea mai o le whasa moa o le pālangirism o le kopi ia umana kopi le pese ai kopi le ana vatau ana mawhaina kopi se tangata ola ia nga fast kopi nga spela whasa moa man kopi ka OPE ia e entailo lava tangata ia iona mawhawhaunga o ana tua inga ai o feita wina whapena tato ona o le vaai pe vaai mawalunga ia le atunu ia te utou ia e whapeta ulo ia ina utou iwi ina pe ina ua maliuro to ulo whai poipo ulo ua I tōru ina mawailau iau walo ia sa ta whapea ta ita e te whina le mea fule le te tula isa ili po ai po le atonu na whatupuina le maliu ilo wali peitai wale whapena ai le lavala ua e tu mau I lia e foi I atula e pasai lele ma e whanau mai I le vaenga na matuatu I lalo popo ai le tō vaenga ale I tapipi pe o pa isi mesia langa na alta senta sen mai tangata iatia au tanga tunga o tangata le fui whapea I tula e pa o lawia wale anga whaalawia la e pi anga whaafi mandau lia fui lua me o le lawia o le mekele fui le fili launiu ia markam fai o fi nga le fifia I lau ulu no noa lau ulu ia atu tono lungu ia ia la to inga langona fulele e fua la tala noa ile to inga tangata e yailo to tangata me fulina e faya tala ma tala no ia te fatite fo ia I to inga ngana e fa ia te mi e vatuinga ngana fa winga lua ina ia fitaui matala fenga le message o lo tamu fai e vatu wala fa fo anga sa mo ele fa pela fa na mai tatu
ai whapeni a nelu tātou nei foi ngai mai ai la tu whananga ua. Le ai o tātou foi uisi tangata whai i mawhau ola. E mwhai ono tātou si o te mea. Ia, si tau. Pai se tala i lai tu. Tau leo tere mai. Ia. Le ngata foi lai i tamaita i mai ava vise kota. A te matau le foi mai ava vise kota na le tau mawhai e le palota. Ia sia foi tina. Na ta mo e mo moe i lona le au pepe ea. E uma i le manuia. Alu le tamu e mai sava i le ala tau ai lona mai ava. Le o le mai ava tamu e mo moe. To e alu le sava i. Whapena foi i le manuia. Ai na o siona li i le nga fui vai temi. Na o si li i o luanga lau. Lea sa foi ma minister o le pale mene. Se i o lava. I nga tangata valeina. Sa moa o ia mea uma. Wa leva na no nofo sa moa. Ma whawhita auri nei. Ia wa whawhita auri. Wa oti tangata to tono le pale mene. Ele i oti utoa tere tangata le pale mene mali liu. Wa le ese se tu fa monga le mali le oti. Ai wa oti u tangata valeina le tangata. I to tonu ele ngata i taimi o mea whaia le heita pipi. Panai le tangata maliu. Ia a o se taimi urua i tala whaasoropito nao le atunu o Samoa. I lona pale mene o se tangata o tangata valeina. Yo masa ili ane. Ia i ai i tangata to lua. E to tau na wa lo mai to tele o tato. Ai pe o le mafaufonga fodele. Le lava ta mawhai sa ili ia le maliu ta mai titirea. Ta maonga lea, tu au. Sa ili pe na whaafefea e ui ona lea ua admit ia le si ta maitai o ai i le maliu o ta maitai tu stara whai aonga. Ai sila totoa i maliu nei e tolu. Ma isi mau maliu e pe e relatanga i le mele i eilen ta whanai le leo. E lela i titi lai mea fasio tangata. Ua tūla i mai a ufua e au e loo vai temi tala vou te le i alu esem Samoa. Pise mea onga se mea te le i le lalolangi. Pe a fasio te le sangata. La mo i alu tala. Ta ilo i au tole whafonga mai. Pena masani ai le tatua ngā tupulanga po tuatu po mai. I le atu ngā mea fasio te le sangata. E pe e li au ta tino. E li au ta tino. Pe a tūra e mese me whapea ua fasio. Mana tua whai tātou Samoa. E leni whapea un tangata fōle le tasi le mea tā ua tātou nu. Ina ua whaatala le leia un tangata. E toe ave ese ale mea whau ma le whapai o leo tire sangata. Ona e maua lunga lana wa ai i le tūla whono le atua. E leo toi ngā me fōle le whape whewheni whatuipui. Ai pe ua wa ai o lona i unga lea i le tūla whono le atua. Ia e pe au ina i whataun wina i se tūlanga whapea. Pe tai, pe ina a mata mai ai nai le maliu o ruanga lau. Saua i ala ia lea. Ua whaalongo, ua pe ua whauringa mai le tato atu nuu. O le whewhewe tangata e whasioti le tangata. Ua pe se mea fua, ua pe se mea somri. A fua fo ile mo le mea o le pasene ina po le ratio percentage o whainu mero tangata. Te tari tonu foi, mana tu foi na iele vai temi o le vahenga o le statistics, e bro whainu mero. Na numero mo moai le tnu sa mo mo tangata pule lola.
e numero mo e lungo le mea fa pasene ina pe atu le ratio percentage o tangata pule le ola na lan tu e fua le population fua le size o le tunu ai sawai na lan numero mo sa mo le si vai e tu pun mena lo tia onga numero mo ai sa mo ile meta o pule le ola ia ta tia ia le pule le ola me io le ola o tanta ia mo ile ele fetau ina fai e tangata na mea. But ele ona tele o fasiotia le tangata. Peita i le vaitau nei. Io ua tele ina fasioti tangata le atu. Ua le fefe tangata fasioti le tangata. Pe ua fai mamosa o le tatu atu. Io a o foi na o foi da unha tupulanga mana tu foi ia le atali o le lile fai pule le atali o siri o sula mana ia. Tasi foi na tama o ina le lei. Ia o fena tua iai. Na tua i le fasioti istamiti. O istamiti fai businessi. Ai vai foi le tala na o mai. O le o ngana le tamae ana le atali. E pe e fōringa mai o ina le na ea fie lunga. O mea foi wha malo. O le awala papa i vai singano. Ua tau ngalo atu mena ia te au. Ai pere le ia ona fai ma vane mai lunga. Ina ia ma fai iai le tupe foi len fa pe se grant na vatu mole o le atari ila le ia no na mawaina. Pe o le mena na tam fai ai nisi tangata. Ai mesia ia ila tu foi na fasiutia. Ona iai le ata mai fa pitua foi o le atari na le na fasiutia. Ia le tatu vai iai pe o le sa loto tamiti na fasiutia foi le atari. Pe o mea o fofongia nga o leo tatu wawa ai. Maliu ruanga lau, maliliu watu, maliliu al fasioti. Fasioti isi tangata. Fasioti le isi tangata Samoa. Wale aise popole, wale aise fefe. Ia o le loma, ia le loma famsinonga o lise, ma le fionga tuatai parimia o le malotausi. Le o loma nei ia le la le fo le la keisi le la sone ia ele fa peo tatu tam fai atu ia le ai o winga o matu tiu tem fai va langa e o tiu fai mama sangi tatu o le fa moe o le afo o le fai o mea ma fa moe atu ile kona fa moe atu ile kona salu atu lalo le fala salu atu ai pe o matu fa maite o le matu ngalo fa maite le ia fa manatu pe ia sam le ia tatu unsolved mysteries o le tatu on solve ia tatu unsolved mysteries e tatu ono tatu tu tilo i tilo le nei tunu ia na por kalame fa pena mo meu unsolved mysteries ia o matemi todo se puto sanga pa se puto sanga until now la fai o mali liu isi detectives na latu fia ai pasi mai atu te rola e alua e tsau se fa ua maua a ua todo se puto sanga o sa ili io o fa pena si me tato o me masineta to me fure le pe fa ia fa pe ia tu iele tamai le langi tu iele tama tu telo le ala vai fai atu o te tala noa so o ale mele ana fa pe se tu e sa fai mai le man o te ngia tatu ile tu o le van famile tu so le ko ke valia nga va ku ngeli me pa ngai ko unu av ngeli ma fa tu ko fai ai ku fai ai ko fa o ngar fai ai ale le haru lu af ko e vala o mai ke o ye fai o ko ava ku man fai ai ai ko ma fo ko ke la ko salva ko fa fita o a fai ko a bio ko ma o ke la ko su eta ele va pena ele fa pena you on operate le tuole le va pe e tu pena tu na avela uria o ma le ave fa fo ave a onga scorsipi le fa mo la ia
o sa ilinga o mea. Io ai. Ai leo su ava mai ia io a kuku ia ile talo fai sia tua. Le fai tu foi. Talo fai sia tua. Wow, te fai tu ana fa pe sia tua ngana mai. O tu ngana mai le tua ia tatu. Sale. Ala fai ele se ko ngalunga o fai. Ala ela nga vai na va tu le poto ia o tu la ela nga ave o tu fa fo fa onga. Me ku kele pe o ku kele nga ki nga fia tau sanga o le fai. Alo ku fa mo ra le fai wole mo ko kalo meli ki o ke la ku o ia o ka fio. That's for real. Doing our life style nga ka ki bi ana fa pe tau te mafuta ma sia tua sa fai mai. Matala no mai ia tato. Anyway, ia malili. O foi la te mai tai lea na madi o si fai a onga le mai nei. La le umi la tau fio fale leo. Ua mawhai na whai nisi special investigation. Whai ua le mawhai ona ta ua ioi. Le mwhai na musa whai sana loia. Na mele sa idi ai. Iai ni mea aore nga fwoi mea whapele anga le mawhawhau ta mai tai. Mele eva tuin fo mai whapitone mawhawhau. E seale mea musua i ta tala. Lona fina ngalo. E seale mea leo na musu e whaai loa le mea tonu. Ioi. Ia le fwoi la ua latu di seia. Le ua latu di se e a fwoi. O le mea pe o te wawa ai i alise. E le ise ma temi ma te tala noa i one on one. Ma dise. Ai o le ua moni mawina. Na ala na whai e lise le tusi. Ma ave le ofisa o le roi e sili. Kopi ai le komisina. Ave le minista. Ave i le au le malo. O lono winga. O le tangata ua mauti noa na mea i e whai. O le tangata ua na manino le lei ma malama ia na mea i e whai. Ioi. Nā rurolo le se avela pasanga mai leo. Ioi. File charges against lise. Te le loa po feo o Amerika nei. O te mawai ni tūranga whapena o se tangata e rua tue. Ave ia sana tangi pe whaisana mori mau. E whasanga mai lo ia whai iai judges. Ia whasanga mai leo. Sorry. So mai leo whai iai judges. O sa moa e whonga. E te vai iai le comfortable. She's very comfortable. Lise. Le ai maseta tu baba ai atu o iai ni winga fulele. E tau te e ai le urunga mwhapea mai ua popole o na ele e ai. O fisa foi na sendi e tu sia le tamaitai. Na sendi sa o ai o fisa te tele o le malo. Eoi. O ai le au le malo o lona winga. She has no fear. No fear at all. Yeah. E contact tangata ia. Meaning e rio lan mea tato. E rio lan mea tato. Ai va aila iai. No fia ile na vatau le na mai na fi. Eoi. Le pati tangata. Ele a mai a fule le ese le anga malua le mainga. E ese le meo le le whamatalanga o le mea. Ese le ili au mai a fule le ise whainga e ono tuatama isisi. E malu lava le au mainga o le. Ioi. Fina ngalo mātu te ofi tutoni. Il mātu te le ioi whaitioina le ngaluanga ni mamalu o le malo. Ai mātu te wa ai iai ma le whautauta. Aisea, langa ua tele atu le aisa. Ua tele le whasio tangata. Ua tele le ngaoi. Ua tele mo le rape case. Pe ona i me whainga support hai le mea. But behind all that, o le tangata o lo o itua o le ofisa o leo. Ioe.
mai no o I tua I lua I fasio tangata le anga ia fua mai na fua mai na I keisi sia I tatu wawa aile iai iai tangata ma le pule ma le malusi anga o loo I tua o leo nei e a fua ai no latu le whaia le ami o tonu le latu ngā luenga. Le e moni ai se ia vanga na se wha masino ua mtua le ai asia nganga o le atua o iai. Na sau le o le whai unga a tamai tai wha masino na whaia nei wha masino ngata luai. Ua se ese ma wala le te ma fau iai. Le fo I o te ma fau iai. Le fo I tatu te ma fau uma iai. According I le whainga o le wha masino Eoe. O le li poti mainga o le whamasinonga, o tala alo ia whea ngai malea, na a mata mai le amatanga, o ta watu e lo ia, I leo malato umana mon mau, tau te pepelo, tau te tala pepelo, Eoe. Le ala lisi mea, le ala lisi me le la tatu tilo ia. Mesili na lea. O ta loka o tangata I le te tauna o tūlanga lea. O le sa uloto tangata na whaia amio nei. Sa uloto tangata na whaia amio nei. Sa moa e whafonfonga mai. O le tuu I tia o mea ia. O lopa lota I whatuatua I le atua sa moa. Le na ua e whafonfonga a o na tūle mai. E matua ki lingi a I le ofisa o leo. Ioe. I le whapefo I la a ki linginga a waila I le fast. Ai whasanga tau I o le ai. O le ave ese a tangata ia. Ai sa vali le tūla fono. Rule of law. Pa maoni ai tai tangata I le rule of law. Ai se a pepelo ma mea ia o tatu wawa ai kito ai ai. O le matango fie le na Samoa. O le tūlanga. Tasilana mea le na matau na ofifia I o te mea na le na ofifia. Wana u tala noa tulola I se tasi. Sa wha I komiti leo le na matau. Sa ta whapea la o ta fifia o tu avesea le FTRA 2008. Kwa mana ia. Ala ele taua ase to wafo. Ele taua ase to wa ai I le criminal libel law. Wapi o ina lena alo I tu le pato e mai to tonu. Na ave ese to filau, sa tu le pato e mai tonu. Ina ia. Ti ngā le loto ia King Whaipopo. Ai le ise mea na te mwhai o whai King Whaipopo. Unless to bring that law back. Anyway. So se silo la tato I Samoa. Ale lava a whai atu e pi whasasanga mai supporters ia matou nei. Au matou tiute. Le ai e toe vane I lunga mea ia. Eoe. Le ala le te foi lana no for fatuatua I le tua Samoa. Au mai. Ia le mea I lunga. Whapea le tala le fuisui. Le ai e lo ponsa le vanga whaupai. E lo ponsa le ia le latu vanga I le criminal libel law. O le mea e tau le au mai I lunga o se a fuileu. O se anavatau. Pau le mea ia pule le atunu ua o le atunu ai pule I le palota. Pau le mea ia pule le atunu. Ia mawhai on Rose Arching. Talo whai. E se so le vai le tangata, sila le tangata. Rose Arching. Tua le aia se whai aiola o ia. Tua le malama I le ngā oi o tangata ia o e support. Rose. Ia. So ia tu te valia umi. So ia tu te... E pio le tasile nā mea. Lea la o tala noa tu te mine I o le soto o na lea mato. E whatatali e la malo. Lea la fai mai ia lea fo I uso. E le tau tu ua le ana vatau. E mawhai ana o mai tonu pe apule alofa le tua matangata. E mai whai ana o mai tonu avese. Ioe. I le tau ua tono o le ana vatau. Ia le, ioe. Ia pita si fula na me pita te whatutuina. Ia, mana ia. Daro sia.
o le mea mo mia outou le sa fa komiti le me mo mua your first and foremost your priority to bring you in first. Ioi ne fai le ana vatau tatou ia mule ene le sa mai tatou palota. So first thing first pena a umalo ia me ai o you tu malo ta pena fa lelei ai elu tatonua o le road show le watu nei. It's a powerful message. It's a powerful message le aonga tu nei ia male tatu ainga faifafo. Ia o le nasa mope o amatatu ile meo le fasio tangata. Ea fua mai lava i tu atu o lungalau. Ona ea fua lau tala. I posta le tamaita ilo ia. I tele lopo lo ia pe lo te lo ia. O lo ia au mai ai mo meo post me fai tamiti. I le fai tangata o oina le lei ma mena ngata i tamiti e fui lungo le Facebook mo fai mo la tu mo tau faleanga ma o fake pages le ngata lai lea. Le o sau lunga le tala. O ta vale o pasi e fa nga ele fatutu ile tu Samoa. Le ua mai fai mai o pasi nga oi e la uli. Tala na lo o mai. E fai mai o pasi nga oi e la uli i tupe ale malo. O tupe o pasi e la tunu. I lalo o le whaainga a sa i lele male yoe. O le longa se me sanga soro i ni tangata sole. O le longa se me sanga soro i ni tangata. Ua fate ia fina ngalo. Na manatua o ilato. Ele o se mawalunga whapea ia ta penanga. Ai sa mua whafonga. Na au mai sia wole la o tito fesilia tu etio. Elanga le le anu tala noa ile mea mautinoa. Na au mai se sui ia te au. Ewe. O le tūlanga le mo meo pepe fou. Na si pai e tangata o le porka lami e at whatuatua i le tusa motasi. Ewe. E sa ora tala le whai atu. Ole a foi, ole porka lami. E na lika autila information. Maua tulepa. Ewe. E mata mi foi si levanta pena ia le ana watau o le whatuatua i le tusa motasi. E na ala na tu i tu e la susifulma le lua. Ia o na mafu anga tatawia o lea na ala na tu la se fulma le lua e fu ala i le tulafono lea se fulma fa e fa ngata mai le so lua se fulma fa le foi la fa o fa maninga meia o le lako planning o le lato roadshow e tonua just before the 24th of August. Ioe. Paila i sta woman sao. Na tuu na wa uma na fa mautu le lato na watau atoa. Pai sa sau fa ifo istama ia seri i istama di ua maliwat. O le wo man pa anga to telo tato. Sungat pali i pa noa ta vita mola. If tasilana me fo ia ua levo na uma na faile na watau. Ia na te pena lolo isi mea. Te pena lolo isi mea. O ina, a lela au maisa o i utalinga. Ele tangata lea. Uso o le tatou e ana ia le porkalame lea. Le ua, le lopen whawhia matu tanoa, pe whawhena lik auti o le HRPP. Ioe. Ia mwhaifuilan whapea tatou vanga. Masalo o le mena o whaatope ai. Whaatope whape ele HRPP. Mau mai whape ina ia puni tien mele. Ia e sila fia samo. That's ours. Lea lai o mai. Ia sila le isi senga. Pepe fo. Sila le le a matanga me melea.
e tapena mai le a fuafua maina o le pepe fou le manapa. E lē faatoʻa le a le afuaga le mea lea i le tinā failele e agaʻi e vaaifua le fomaʻi e talafua vai i le oo ao leʻi oo mai le pepe ao leʻi fanauina mai le pepe mea lana taʻu o le kea i le pepe i le faafefea pe a fai faatali le pepe asau ua lē manuia le tatou talanoa i mea faafefea pe a fai tali le pepe asau e lē ola o le ala le me fai ai tafitotogia pea la le afe i le pepe e le ola po le ana mei ai ia lenā talofa natu malo uso faaptai le fele mai lia faauma talu ai galuega ioani e viliamu faatalafatu tatou tautua ia te outouma natu ono saʻi mai i o tatou fai vaatulei mai le tatou pitolaau faamolemole siosifo ia o le uso e amanatu lelei tasi lia tagata o loo matou pulupululima le tulei o le feʻau lenei ina ia toʻatau maua ese matou mapusaga ina ua uma le palota ioe faatoʻa maua ese mapusaga ina ua maheʻa le palota ia ona komalola ia le isina tempupu ia na toe pio nai vaega na molosilafia Samoa ia o le tulaga na o loo iai le tatou ia le tatou ona vatau ua o leu te fai atu le iloa pe iai se taimi le lope i se taimi e o atua i lau faafofoga le mea lau talanoa atua ia te oe o lea o le vaega o tamaiti fou le lalolagi o le original part a lea foʻi o le navatau o le fast but e wanda lava pe faapefea ona na meʻi na oo i o mea na e wanda ai i latou na naga ua leva na latou talanoaina olo fasani ke au ko pelau mai i faalogo sau ai a o le latou tapenaga la e lē faasele mutu i le mea o le fanau mai pepe faatoʻa mafai i ai ona fai na amata mai ina ua afuafua ina ua momoe papa mama tai atu loa mama iā papa Dad, I think I'm pregnant. O inala e loa e foi e loa e dad yo e pe loa foi e le tama o mai tini ia ona amata lolo ina ona nga iva ai fo mai ona nga iva ai fo mai oi paro ia sau e me ke le sau ai o vato sa mo pe te mafaina e faia sau HRPP for Samoa sau e se a New Zealand e se Australia sau lai ni America sau fina sau e vato io a fai atu ri le to vale ali ma tu tele ia mai me ia lena mo sila fie e sam le sau vi se kota fa me copy le fast a le la u no tiati o sam o le original lavole o le vaenga o le vaenga a le fatu tua i le tua samo tasi la to na tau a o le na mai i le tina longo tama wa fu la tama so tango to i le mele ia e to te tali tonu la tala le fai atu e ese taimi e maona e tala le te fai tu un to te tonu la ile o le tau o nei no fai tu foi
o tangata ia tapena ia le a foi le ana vatau al fatuatua i le atua sa mo utasi e sau fa i le professor e sau fa i le scientist e sau fa i ai ia pe to toru e to lua economist to fa to lima accountants to fa i le forma i sau fa i le au fa to fa io e se taimi o luma na fa i lo mela i le sunga le longa de tita au tangata ia tapena e fa ururu me uma de tita sa fa i me tita i le fiona le audio le malito io e so o tangata la ia tapena ia na vatau o fa tu ile tu sa mutas ele fa tu susadia i ai i la towia ale fa tu sa fa i professor me ta o professor ele o se doctor ele o se professor sa fa i qualified scientist scientist sa fa i ai ia economist to lua sa fa i ai to tonu le mautu e tusi maurulunga sa mo o le physician io ia man au fai tofa ala tunu ia I lead ele sunga le fiona le taita ia le committee se va utala i tatu o fela le mea o le a momongo ko ai ia mafofo le ulai kinka ko fai mai le na ile ese economist nga ye to ton se vangala tuto ina le na fo pa longo la itala la tamale fai mai ni HRPP is for some mi atu le mai le fo atu le mai ia le la tu HRPP no sauni le la me vatua io mai ma se me si io si fai tuela ta fe au tu si tu sa ta fe au ta ua mo uto o mai ma se peni ma se pepa tu si le tuela fe au io address sai o to la no to fe mai tu te mai ava to sa mo pe atu tu mai ile tau sanga o apipa io o ina fa valea o tu mai min fa valea o tu mai wala vale mele na tupu le stona wala vale mele na tupu na nafi e fa matala to ia o to Samoa sili no pe aule se o angale fain la to mamanga fain la to mamanga fain fi awanga o le mau wina taimi ia pe sauni lo vanga ia wa me manino ia fa msinonga foi le lau ne ia o kitopa ia ta sile na me o le ua amata na mata tu ile lau langi sile me o le ua amata ona mata tu e Samoa o tuaina o mai le lau wina o fa msinonga ia ia o nai vaenga na e fai mo pa i ele na vatau le na fi e tolu se lau so vai tu ia pe fie so le o noti ona ia e tolu se lau on tolu afe ono se lau ai ai la male lu se lau e fa popo ia a mai tanga le tina le afu le sa o le lu se lau na e tolu afe valu se lau ai a o le fainga la o le foi fainga e se lau ta la mai a January mai la so fa na wai a fa pe na fa na ia o ke topa lono winga o ke topa to another October a to e tausanga a fa pe o le susfulu o February no winga tau ia February to a uma fo inare le tausanga patino ino meia a se lau ta lala e ave il fai lele every month at least le what to the income yo e fata wale le absusu fata wale ia le taipa a o ia foi me uma le wa ave se le for the GST le VGST tax yo
o le au te lenga le vainga mamafa al fatutua i le tua sa mo tasi. I le tāua ma le latu wa ai i le pepe esia o le manatu e invest sa moa i a latu whanau. Io e. Whawhiwhea na whatupu le invest sa moa i a latu whanau e whesoa soani atu le malo i ona tangata no tele. I lea. I ta pena ina o ta matiti o nuinga. E le uma te le talo whai a tatu. Tatu le maua i e whamanianga. Ai o le winga lea. O le winga lea o le natura o le olanga la. Development. O ifo i tatu se te meo pa i atu mo meo whainga vang whao whai. E lem whain tatu toyo ese mea. E lem whai o na tatu toyo ese ma mea ia o whainga vang whao whai. Leanga o le mea kau democratic leo pa i atu le tatu atnu. Au ifo i. Ma ai wala i ele mele o tatu mata i. Ua tupu maola ma fufongo tangata. Leanga a le whatau wafu i whapeona whai. E nofo i ale economy o Samoa. Ilo na mauralo na iai. Peitai o le fi nau o vaenga nei lua. Pei au New Zealand ni Amerika. Ia whaftai o leo vai atu tonu mai ia le tatu malo le nei aso. Ia, o te nei atu i lau o whionga tamaleta ia te vai atu peu whatumulia o le ngang ia sa e lotu le nei aso. Ia, au le lava e tau longo atu le tatu atu nuu i le tau o le tāwa noa whatasi ia ma lau whionga tamaleta tai Meng Jensen ia o kala me lo tau longo le nei aso. Ia, apa tuele na nei avanoa e te sau noa tamaleta ia whatala pa mai i le tatu atu nuu ma le whalolo. Ia, whaftai tu leipo. Tai ko mo le avanoa e lo ia nei sa patika ia nei sa mo nei o te longa le astola i le nga i Amerika. Ia, whawhenua ia tu no tatu atu nuu. Whawhongo mai tafa e fia le lalulang. Mai se po ia sa mo nei. Whawhongo mai ho ia tupu mai. Pai launga ma. Ia, mai se po ia le tupu langa lalu wao le atu nuu. Ia, ai tainani lea o tata whai taulanga i fia, mausi taulanga o loo. Sunele i puwai o le ola. Nuu ese o le lalulangi. Lo iei ta Samoa ia ai mase fo io Samoa nei. O leo au tatan lo ato le sa le longa. I le apitanga po io le vaenga whai. Le vawa sa patoa tua mai hoi sa uninga. Pai to na ima au lotu sa patasi atu iai ia. E lau fo mai ia le hoi whai malo longa. Mo te so ta inga o le hoi whasoa ma. Na isi fo io soa whai. Ai whaurioli. O i tū malo ese. Ane lau au sao o ka poka. Ia wafo i whafo anga Samoa. I tau tala fo i ma sosoania tu lau sunga i whamamla manga fo i onisi mea o loo. I atung hadu yele atu. Pole ase mea e o whainga o ngā o whātuele. Hato tua i le tua Samoa o tasi. Yo te longa ele o toi pose nilo na ua umana. Whalau i loa atu ana nafi. Ele vaenga whaupai e lako po i tai o le fast. O manino fo i ma ua. Loa uma Samoa fo i e fuwhanga ale nei vaenga whaupai. A wase manuia o le atunu. Ia se talaku ngā e toi whatalo whatu. Samoa e ngā tai ngā i atunu. I Amerika, Australia, New Zealand, wa i tutuila. Ia, vaenga ese le laulangi o lo mua mai le tātanu. Ia, e masi o Samoa nei. Whai ona mua mai le pokalami le nei taimi o le
o sapati le ia patalofa Paftai tei lo fiona tamalita ia I lo avanoa whaavano ina mai lo teimi ia se i o tātātala no le vana o saili atu lau sunga lau fionga pita isa e turalo mai lava se I mae a ona tu mai le tu ana matau ia ona o leo tala mai lo avanoa ia wa de whafonga samo fesa e anga I lotu nesu sau mamalanga atu ma le taitai sa matou sapali okay I le fionga le fongsalai ia ia matou ma le autostusial party ia vao ia ma isi foi o sui vao diot ia sa matou ia o foi le whaafe matou ele nuu e whainu tōna ia ma whai roa ia talam talanoa ia a mawai le fo le whakatau mu mai te rao sui o le whakatau mu mai le ua mosi malolonga le to talanoa I fo ima reflect o I le sa tupu nafi malo longa fo ia e whanga e tia fo le loto ma le anganga ma I sangi fia mai o le atulu le ngatai tina mata ma matutua o sinsina tau taitai mai tonu tula toa le atulu pai launga ma tupulanga ia mese po yo whanau laiti te longa sa tau maua mai ai o ai whanau laiti sa o mai mo lato matua ma ia pe le whanga e tia le ora ia Nanga o le ngā watau e pe on tau maua mai. E a mata mai ai lalo I whanau nei. Le I whanau mai whanau ia se iau o ai unga I whatumtuma. E le aina wasasi e le iau I ai le whaasoa le aluanga whaupai. Ia. Ia le li. Paftai lau sunga I le lau fiona tamalita o le tolu se lau na amata I mele o le tolu wafe ono se lau lea se I e langa e pina na mai ale lau te lenga e le fionga le taitai I se taimi fole le fionga taitai e whaamataratala I ai api o mausi ava no lea e te toe o le tolu wafe ono se lau lea ua ave anga I lea I le whailele ali whanau tamatiti se I ta amatamatiti vangani Ia hartai o le tupe lea. O le tupe e pe e tolu se lau, tolu wafe vau se lau. E ave le dua se lau I le taimi e whanau e tamatiti. E a pai eiro le pe whanau pai o le tui mo. Le taimi e ave ai loa. Ona pei loa lea o lea se lau tala I masina uma. Mo tausanga tu. Mo tausanga tolu. Nala e papofa atasi o tolu wafe onu se lau. Ia le tupe e alu ai. O le tupe o le fufuanga le vai whau wai. E leo se mea fo inga ne whape na it is a giveaway. Yeah. O sauna e lese mea voi leo o le tupe e ao ngā e tausi ei tamaiti nei wa tamaiti nei. A so I fua malo roina. E ola ma malo losi e le wha na le mea. E ola I fo lai malo losi. E helpi hona le ia ona ia tupu iara ia o ia onga wai olo fo I le pea maua mai e olo I le kindergarten level. Ona ia I le isfa mongiang. O aku le primary e ala whamungianga wa le primary wa matana o fuata mai. Ia se ia kaulawa I le university. Ele kusan mele la ia ngei le mea. Le ia Samoa. Ole a o fua o mafanga kaua I lunga le university. Se me a o le kupe ale ia wa mantu fo I fai uma tunu uia ka o tunu wa development countries. Ia fa manuanga le ave lalo fa na lo Australia fa na lo pepe ave li mafe. Tau se pepe le ia o nei pangatia pe ise me ele me fai ai ona
mo el tina por tamase tu pe tau sei whanau ni. Ia nā tutua I whaala so I fua malo inga ma e voita I whaila tele o social problems so e mo ne atu unu o le o whanau whaatau le ftusi whaatau me o vilkolina whaatau solo mea la mea la inga o whanau whaatau ni na aere o le au o ne tau siela whanau laiti ne I mātua hoile lau te le tango hima e le a fōtinga e lau te le a fōtinga le se tau sia la to whanau pe o le whamoe moenga ngā o le vaenga le o le navatau ia lei ona vai whanau a mātutua e so soan po e hoile si ia mātutua I fo lai o la so I fua malolo ina so e o ina le lu Mara wale upura developments. Ia turu una ia Amerika, ia Petania, New Zealand, Australia. Turu una le siamangi, una le ta o developed country. O turu una na, ia oto, ele se meta o se tangata valea. Langa lawa developed. E ola so I fuma, accessible uma tangata I whamanuianga, services al malo. Mea langa ele wa amatua la ma o ina le fa protective uma ia tangata o le alanga le mo se famoso is by choice o le alo fenga wenga ai ngai uma le opportunity se honga le a o ngai ma access ai famanuianga ko ngai melita e se le bo le o right. No, we have it. UCLA, community college. To rewards. Community college, so I to sale, papena voila belelua. Come for you, malu, ia, the poor lava le Ola kuma so investi yalom fa na ulibo ya awai ma mi ai letso so I mana nai tamalita o lau fio o le qualify economist o lau sila langa lela na umai e ave tolu atausanga wa ave le on fatita o savali ile afo intermediate savali le high school savali university le vola wata o le a o nga fuata mite o university pa na to fa la le ta tu ta o e tamo ta pi pa miti wal NUS te tu fa te ole me ole tulanga ile NUS le taimini e alu yai na tamaiti popoto ai mo skolsipi tulo lava le top tier o kamaki mo runga na ko maka mo la na ko skolsipi a isi la tamaiti to tongi o la to matua o la to pili le me tonu ana ele o to le wa increase lunga le miliona le sai ai le la increase lunga le 2 million o ngai ai le portion of 2 million kusa la skolsipi aku tamaiti ele mo ele top tier le le la skolsipi aku I tu malo e ele portion of 2 million e tu ese mo tamaiti ya o fa wow ele fa penga investments ke Polytech USP o le o fa fa au uma social o fa fa au o ya ele social kulanga ya yo le to ele tão isso também te pei são pide tão pei uma mais lá o para ponga ia malo vai ele papel o meio fon fa vai olha matua ai para develop ia pei o lesi departments al malo ai vai lá tu malo esse tele foi lá tu tá pa yo lá ai ave ele responsibility lá que monitor inga de lei mai ia development al malo era nga vakupupe ia ki nga ele ku uma ia ola o inga pa ia kupulanga la wa ore ku ma ia
soifua maloloiga fo'i auae o le soi vaega o le kupe lē pai ai uga form up le fo'i o medical centers oga i ngu'u ka'ikasi e access ai ia kagaka e le malifa'akumukumu i o talama'a e ua vai kai pe ua le la pe ua la mo le ua vai la ko family doctors ia pe o mea ngai fai a kungu ngai ngai ia family doctors e o iei kagaka ia la ko family doctors ia a se vaugaogi mea kekele oga refer mai lola ia le falamakele okay ia malei ana ia tasi ala fesili i le vaega lea ua lea la mai e o'o le university sa vali ina ufaigaluega se ia paia le tulaga o le litaia ai le ono suli ma le retirement iai benefits ale malo le pipi pe tuorta no mia e o anta tu matutua o iai pe benefits ale malo le al falo tiene ngol vanga le ia makua o lo wai u mai university ia o ngai la bulela ia su sa ngaluenga makua ai u foi mai o inga e fango fi po nga mo la ngaluenga mani ngala ngaluenga o nga fo i fa mangianga ela ile ba nga fo ile pe o mai o apa pe lo kongi kol school wa ia o le ba nga mo le lu school wa fe mo lo tom ele ese tax e kai ai pe ia ba sawa me lo lima na fortnightly basis al paua me ko ese mai nga o la nupi fa ia la SEC ia o wa a le sis full wa fe la le pa pe le example nga de fai se full wa fe o le fo wa ye fa ma ba venga wa ye sa lu school pa senge sa tax sai ia ale mu ta u mai la lo ile lu school ko pa senge o sa o mo kwalkele fa ma venga mo kan penga venga manu o homo ma kora kanga kangi o kanga ka le pay ala ko tax le fa penga venga ma ko a lo ngai makua ia o nga mo lola yo we retire o nga mo lola yo pension ia nela nga le la pension ala nga le to se la u mai lo won su lima tau sanga na i fix le no iva a fix ho lo tau sanga lima se la u lo se ia o nga bala au mai le tua ia mana ia patai le leua manino to tele i le malo maina o le fa pe mai ni si tangata ua kopi tatou i le koula pe o le koula a latou ti e fa manino vanga le pena mo mota pena tatou vanga me le pe mo silfia le tu ia o le van ta pena ele vai nga fa fai ele se nga ba tau mo fai nei an nafi le nga tau ko le vana sa ngi mai ale vai nga fa fai e fai le nga tau a wa se luma la i manuia o le atu ia tina e le atu o le kola ia o le whako singa na ngā ia le o le ngā batau ia ngā le HRPP ai ko wa ai le kola e pe o le upa kau le HRPP ia tangata pe o ngā se pe e kufa mai le kupe ai le saki ngā e mawai ma kua e kufar kupe e le kukusa uma kangaka o le si kangaka e waku le kupe whao ngā le pat o le kele o le kakokun ngā whia maua le kupe ngā ia whera e alwe inu le pia o e re au ngā usar mea tonga ia ere o kopi la le ele anga batau o le past ele anga batau o le ane HRPP pa wa le mea o le awa wa waku le structure le yaku le anga whainga o le spending le malo al fast na ia make sure e kabwa uma kaka uma e o ele au fai pisingisi nga hoi e i mang yanga le au fai pisingisi e o kaka le mol me wele o le farmers e iei long whamang yanga o long whamang yanga o le 2 milionga le wa la kufa kumalo o ai alu ave i me manga o fai e develop ai langa whangua poanga mea a ia mawangi me o laima a ele le surplus nga o le whatau mo i tupe o la ia ele se mea e matu hao ngā uma o le mea
ia wa me fa po ho de wa wai a tang fa ka le a mai ari no tu a fa tang me fa ngo ta ba ai ari ai te tau sanga to mana mana o malino le taringa tunga o la ofisilia mana au senele pe le ta wala bana ta tanonga le yaso le ta u fo le na fa le na mai le fiona tai couple credits ona ta si de me na le na be visi ela tu nu fa me tele tu pesa mo mo ai ai le dia dia e lunga ia ole e tele tu pesa wa ko ka ko ele se pollution tele o mo ya ka ko lola sa mo killing se green e lang me maka ko lo fangua mane o manga wainga la e lang me maka le ya la au le ya lu nga bunga de e la onle le atmosphere o ulai o e kwa polu de da ka de un ye sanga mo o ngi o ka no e la ko quotas ha pe ole polu tinga ole polu singa la ko le social manga me pe ia onga erem fanga la ko faia on ka no filo fa ka wa ku la ya va nga yo amine de papel a pe me papel le wo produce sa mo le si va nga la ko ra ai pe mai la ka ko ai pe me ka ko ka pe al me honga le ole erem fanga faia me le a le la fa me ka ngola e faia le la ko pe ya ko si me ka papel ko e tau sa ola no wian pi tau sa ole ruma le te le tu pesa mo le nga mo le mele a le le lo se le on ko ngale te le tu pesa mo mo wai pa pa nga le mele ai o yese tu pe mo te ni ne ala o le ba no fa nga ola ola o le bang sa ngi le kumalo e wa so se kumalo e o mo wai lang ku pe ka ngo fe fai me e kola au so it's like I'm providing a service for the other countries. I pay Mila. I think that's the ole mafofonga ngai ko nei ni couple credits. Ole tu fantasia ole loan le long term loan no bifa. Ia malea fo ile ta o si loan ngai le entitlement loan. Le fa ile tala ale na batau. Ole fa mama avenga nai au salafonga ona tasi ai le lato le tupestongi tasi le lato interest po la vale se fa manino si vang si fa bon model io tau fa ngo fiinga fo ngale wai e la di ko nga loan sa pe ke adu loan entitlement it's a separate loan altogether this is my young terms I Makua ora o entire o loan sunga ka o entitlements ola ke loan na ilunga o saufanga ia o mela la le ko ku se la ku fakas e kasi no pen ai kasi mai lalo e ku mai lalo le interest okay sala e fa ma venga no ma ven to ke ko ka wa família ia Tano mai tamani ta fa mo. E ku sala le vai magua e refero us kama small longa mo every day. E ke aru le si vai nga mo la ai ma se me la po nga aru le yo le si vai nga e fa ele longa. Almera e kasi ante me ke la ko fa ele ko isi vai a fa pe la el entitlements la ye a pe la contribution la vai se la wa. Ia a fa pe ala ke entitled il fiku super senior la kupenga. Ia pena ko fa ya ko ma si me la ko ta pa ya. As long as I reach the ceiling, I fix super senior law contribution la ye. Awai le penga mai uma ya o law contribution. Ia ka nga ise me ke retire na kala ko ke ola. Pai so
Yo le nganga le ufai fa fa ngo fi mo pa ngaka mari ke lo le fio ku sa wale ke lo na o inu la entitlement ele se me kausu e mai security ba nga o fa ngia business loans la po ya nga pa mai o requirements ma sang ko securities ma me nga a pa pia ke lo nga o inu la entitlement ya ko secure la o contribution la no mana le fa mon mole se fa man nin no mele la me ole au mai ai pe ole te le ta tu le meta social development na me tu le ter no e o la papa o le tano o pe ke le aka ko le me ka social development se fa man nino ia si vanga le fa mon mole ele o uma e fa pe de manga ole vanga fa u fa e fa mo le time ni ole o uma fa yeso su enga e the cost male how long e fa i me o meu au la papa ke kele nga matano sunga ya e o vai runga le ruas fu kau sanga e fai ai fu foi la ia e le tango fi foi la o mai fu fi pirionga fi kara sa e anu ai so le mea e fai mo le kaimingi e le mga bia nga o le ai panga hakingo me a pe o social development por me ka o le mo le mga bia le kaimingi yo yeah because Samoa's too small e fai ai si mea e le pape ele anga la wala papa sama fa voya o fai la wala papa but then I can't all like to study so una e bankrupt tai sa mo el fai ngol benga la ke mingi so le la ero kana ngwan ya wala papa man channels le ke mingi ala in the pipeline ala me ka wal kana ngwan ke mingi o valeli so for fai ke mingi ela wala ka o poinga ko de e wai o ngi me umai le fa pe fai ska ka sko ka semanga fai a ko sol pule le vai fa fai yo member sumai yang ku nga e la po lan me fai lan me ku mo resken toru se lau miliona le wa allocate mo valele e fa no le titi asi vanga si o le valele fo e mo le valele fo il se awai el kawai al valele fo lo se lau miliona ai wai alo la fai di scout mo fo se lau lima su miliona se lau su lima su miliona o lima su miliona ia o kaulanga valele o fa mo e mai ma se lua ni ma le ke se lua se vai le route le ka como os karima america ia o le fa mo o valele awa i ka ko valele o nga mai ele o no tourist ni samo wa ele fa pe o mele ia ko structure sa hotels o mai tourist en pengo mai en valele en mengo foi ka ia o mele ko develop le infrastructure le tourism infrastructure le ye hotels o me umanga ele la o fe lolo mele wo iwa kele ku pe walu fenga hotels ya fabula lemba ale me fai hotels so pe ya na ko lo sa wa le tourist o mai ya o mele ale la ka fai promote sa mo i usa aya o mai la ale wo ready up ka ko va le la nga i ka wa i ka ko va le na ai va le nga do ia nga pule foi ka ko fai no ka mo fee prices ia pasa se o mai ka awa kai le ia ri fa pe o ka o le va le operation o le va le ile ikula que a faz o fe america ka vai le operations e fi en paila que me umanga le operation that's a huge undertaking but then o ka ko e recover mai wa lai e o mai aka ka ke uma o mai aka ko ke salanga ia le o le fasili ho le wa e o fasili ho se pe mai se ko se la milion ai ka ka nga me e wa le idea la le wa yai o le me la le
whape funding a ko le malo e pala malo mo private sector okay e o hoi le running o nga pro kicking e le running al malo nga ke ilo le se me run al malo e ngau e run from ia e kana nga ile political influence nga e ala ngai me run al malo e sila ku le private sector la running run fa initially I control kwal malo le nga wale ile shareholding wale nga o shareholding o majority shareholding o le malo pe 5% ai ave lo le fasulu percent ko le pa fai pisingisi ka so Samoa so se pa fe investa se kupe ko e make up paila le price on le ai ele me fai hoina e avo wa lua made a pa u ka ko le pase o pa o me o kilo Samoa ya break even la makanga break even so amaya just to make establish a woman yeah ele ai na se power kilo ele New Zealand mali virtual leo mai le wal puari tuna choice le mai lalo na pasese mai lalo ele fanga la ko ave uma pa vai mai ale lalo le vale le Samoa wala ngal mele nga wele Samoa Airways now ele me fanga compete mali New Zealand mali Virgin Blue ma ba ale ya Fiji Airways ma wanga men kupo mai ngai ka ofi malo mai nalo li pase se fase da kana e fai lo ko wale New Zealand ma le Virgin ma Fiji kula nalo ka ko pase se fase la e se fa nga u ni le Samoa na ko ngale mai nalo ngaulo e ko lo ngala pase se ya nga wa te Samoa ke ni le nga wa yam kele ka la fu ka lo le le planning le vai le nga me fa nga fio so fa ke o so lo fa ia le kai fa le ma wai ia to la tu langa o matou fu nei fia fia faini la tu share a michelle le diaspora le diaspora e un tupunami a hoile la tala tu fa su 1% o shareholding ya auto a fia me lo fa business so te pulea o ia se la ua fea se la a fe kala la shareholding ya la shares a mai awa lo que shares kai kala de shares ya con faila make up ile se la última su millón ya va ko ele fa pe ava ku shares kala nga ka pa ka ngar ka si la usia lo que fa pe kala fa pe ile pa causa ulima su wa shares pa fa que a ver ulima su wa es ya ulima wa so I think it's ole ere ese me yo por ira con que wa ngau ba wa e alanga ngau kako ole me hunga le ku la fongo a pe ku la fongo le operate Maya Airlines ngal pa wa yo a ko avi e ko nga la ko avi e de voi de ala que la ko ka mo fai a ole fa ole le ko nga ngai avi mau yo nga wo de ole airlines wa na ifa mon mole ua mautu ia te utou le tāua o le tu'u me le private sector latou te raninga. Ai pe le ai le atunu pe na ave le private sector ia mo cables mo me cables under the ocean under ocean cables ia mavainga o telefoni. Pe le na o tarfia ngai laman me na ave o i private sector la ke raninga va le mo se va le usam. Yes, la talfia ma ko la ye shareholding model nga la pe fa nga e Euskadia ma misi e shareholding al malo e la la leo fo con patinga ke le completely managed by private sector I mean it's a private business one e man ko le wa o le Vodafone nga ese mo sel mo malo nga se so me ya la okay company ke fongi la run al private sectors
Kawan dia ngayon nga ka pika alawa okay ya. Ole EPC, ole elim finger running makuha le private sector le service le. Nangaya, ngadi affording nga ka kuma ya o wanga ave ya service le private sector. Kung ka ay le price o lako. Yung le choyo le piso. It's a responsibility of the government of the day. Make sure but Mila will run for a corporation. It's like a company but it's owned by the government. Kalau Mila no yai dela ko pango member. Wala abi le dim masumidyo. Ko five for daily infrastructure ya mai ya ko kupu melen kupu mangi. Yung ko di ruwa masinga o pai ma pel bawa. Yeah. Salah ave EPC le di masumidyo. La ko ave pes consumidyo le ave le baye. Pues fa fo ya la ko ya wongi ya ni fa di ko mai ske. Malo. Io ele oficialia ki on fai lo fatuso sai telo no avanoa. Ai le la mane pa manino no valele ia maletelo. O isi mau miliona ia allocated pela le vanga io pisa ia malelima miliona le wa avanga ile renewable energy. Ese mana mali IPC Ese mana mali IPC. O mea mo investments al maro ele hape fai pa angal maro male private sector si projects nga alawa allocate ale kupenga allocation le kupenga ole contribution al maro po ya se pana sa lo que fai pa ya alawa ile develop ya isi sector nga so ang yang ile IPC ile kako IPC ngale ya malangai or benga ringan wilan lang yung kang foi avoid le definitely the male pollution se kang ay ni o kiso generators mamena so or kang foi na promote nga renewable energy le ka renewable energy ni solar okay. So there's 50 millions nga wa allocated vanga na o le tai miliona le ave nga ile pisa maisi ia mati tau simai o le se fa mo nga le le yor tatu ai nga fa fai wa allocate ia tu nga tu pe sele i vanga fa pe o pisa organization le ka wa fai funding nga ke look up nga interest ang tangata fai nga wenga mali pare fai nga yai mo ai fa la mi fa por kikiele e fai nga malonga yai e pisa ka wa independence like la ko finga winga aya ka kau ka ta fai nga wenga not in a bad way but in a very constructive way fungale fa ko ingal malo me ye o fai ka pe o unga yo ye umba yunya ka nga o yunga fai tinga ya fungale ya e kala ngo male government or whoever by employers on behalf of the workers the labor force so melanga ni le nga ko fa ula il pisa ai wangi ko fa le mele pisa pe o only le vang fa fa sai la finga maro e ka wanga independent la ko o fa ku au fa na ko decision mo ka nga ka finga winga ba wa ka ko lo isen labor union ko nga ka te o ko ngai o ya ka ai lo ina se ma lo se fight mo ka finga winga o mele yai pingi piecemeal e finga o mai ale ba ka winga yai si la ko finga o mai le se ele o ina ya la ko se power we negotiating power en painga la ko pisa fai falle o ngala ile power negotiating mal maluma ma po ani hai ho mo le o ka finga winga fai asocia con ya le union so ngale like more on behalf of la polipa ka finga winga
o lea ua na i o lea ua sau le tala o le a tongi e le malo mea ai piu tawa ai elementary school i nei o fai Ia, o fe o nau tau tapena ina me lea se tupe allocate mo mea ia o le tongi o mea ai a me se amata mai la o ngā ole ia o whataita. Ingo primary schools, college la, ele o afi, ele o afi el project. yeah Awa onga whakaika. Primary schools, e kaua ise lunch program, po ngani mo kamai. Yeah, healthy food, ngani promote ile, ya ngani ai pale. paleni Male ngani ya unge ya nakulis kamike isang lunch pa penga. Ya ole ngala e ola wa uma e ilalo o ba nga seringi abe nga ile pufa ba wa ngade la pi male department fonse ka o inga ma ya o ngai e ila ko allocations o e patche if I mai me ko kana me o le ua na i o le muli a ta ua tatai o le tau anga i mai le tolu tala i le ono tala i le minimum wage o nga fatia mi o le mea le nga fatia ala nga ole wanga concern no private sectors wanga la kole fe ile minimum wage nga la ma lo ye ka va o kire fa ma yanga yu ave o ma lo la de la ma ka ye minimum wage ono tala private sectors. Yeah, I think they have no choice. Follow my work at home. Pay la kaka panga, but then olai kete out pama yanga na poi pising se mo ko beyo spending yan maluma. May kapayala ko profit payanga kabayana ko kaka panga. Kade yan argument nga masaya ay ba nga po nga le lava kele ran koma ia ole nga so sa kung wa set tan malulang din mamoy ay kanang ho fo nga private sectors po dan ari ke nang kung fu the rate of inflation na iya ko kung fu lang ay min mamoy ia onya nga ya ungi miss outsis ay le fa pe ko yo Lengar spending ko al malole ave fama mavinga ye ave ka pangaruenga mame umanga e koi fo ia no fai pisings o nga olai le pisingisi mo olai makikere la ko profiki and they can always afford to pay the minimum wage malo ai ka ko asi mai ai le miliona wa mo i la volia ai pia o le miliona le ai e patei o pe foi si ma wol mo to si 1.5 ma 2 millions no voy ai no more 1 millions ele ko ese million ale o si lunga kama sa fo fua i kupe ma wala ko langa le kan ko nga ko ngi fakaki ai si me mai de kupe i develop ai ku malo uma langa ya wo ngal kama wa ino sa mo pe develop uma langa kupe le ele o ave o ka fakaunga manai e ave faingi project po ang pisingi si lo la ko fai o lai ia por mena e ko akele ka ko le ku sa le IT al malo le la spele ku pe ku ave ku pe ku el community e fa nga me la ko instead of the government for micromanage kwa ia me uma ke me uma le ai le nga ave ku le develop fa le fon fa vai kusa fon fa vai yo o common employees and manager la ko le bloke ngai make sure develop le tina era ku wa alu fo kunga longa tama ainga le fa ngo le GDP ya o le nga e fa ko wa ke le o ke le yo le nga ya o le listen learn my point million ele o lapa ele o lapa
ele o au iskanga ka pamongia Ia. ia le lau ka kuai lunga ia au mai ka uma pamongia ia ele fa pe va ku ia I ko fo I mai ale milionga nga I ko kongo le kampe Cycle. sai ko nga ile me ka o le multiplier effect o le spending e wa ka mi lo ku pele silima o so le silima o so le silima o so le silima e ko ka mi lo fa penga ma ko fo il kam ne ko fa mai ko di milionga di ska usanga so ke ni la le effect le menga di development ala ko wa ko le unga lo sili ia nau mane nau o mau le na yo le nau ala ka inga uma sili na ua nga ia le o pe o lo to mai fa pito ala va me tupe ia sa sila I le tala tupe le wa mai ele minsta o le malo tau sile te mine mawalunga mea uma le mea uma o lo lava fo le tupe lai somewhere in 1.2 billion ia le tupe o lo I timne le foi la nga fatia po I lava le malo o le ala tu carry on le fenga malo o lo nga fatia mo la tu fa mo moenga e pe ona va tu ia na tau timne lau ala sila malau ai fa atanga le tupe e tala fe ngai tala ia olai e tala fe ngai wa o le foi peisa ku ile nga tau le I le fa ku pengo me ia le fenga le nga tau le ale fast le spending so le spending aya ele fa pese me ngo ko nga malo ko wa nga malo nga malo al fast pa wa me le wo fa ta ate va ala sa la ko la ke le como va ele fa pe la fenga bueno fa casi mo ka la pongo le official kupe ini kau so nga le ia ola la nga fakia le hunga le paxe le ama wa nga ku foi le fenga malo ko po se fenga malo fu ko ku nga I ne ko le paxe wa ya fa pero ya elo lava le fanti fanta I me yo fa ya ku e ku nga ile le ala ya le papel ra po fo la nga fai le nga tau fai le spending le fo le pakeki al malo ka nga ya ia mana fa mai nai please ia le afo le si mu le fi avatu ia ele I tau ane ia le tau anga I se va ia tatu mansamo wa tasi na va anga na alwelu te mi ma tau tua I le atu o tatu mansamo o lo te le fa le ton o ye ni tau se le ni le malo e anga I mo le lana auta ia olai funding sa malo I lo tourism okay I lo sports Lai o ngai ave I le malo nga palai mai lo la ko I organization nga va kwel fund mo la ko ai le fa pe e fa pico le va ai al malo le ngai kele sports ia palai uma mai a sur system nga va kwel funding mana ko ai le fa pe ho I langa fo I le fa ku pe al malo langa mo meu organization sports le mansamo it's it's a private organization manager la ko okay o al menos de su tupi le la su tupi me al malo e ave el son el malo to sa uma e que me pongo y ahí o que algo fue como convince le malo y le cupele con au mai because ele fa penga ela kwa mai que era fai famkala le o mele so son I ia ka hunga o le yungi o su e mangi ala ko kupe mai si fafo sponsors wala pe o mele ma sengo travel ku su enga mai o kupe so son I le running o le yungi o venga ka nga ia ala ia vai nga kupe le al malos ia le sports department of sports o venga tourism langa e mga mia el tourism le promote sa mo fafo nga pau this is a way to expose esa more through the sporting parties here. Pero la o si me mafari si me la mo ko que le expose no sa mo ya yo la esa sesua ya le managing malai mo mai ka ko results. Ala le o se kaka alo umal man sa mo
Ape mai se ala ko soft spot le au e kawang ave se paria va ku ku fa ngali mai sime it's a picture e kawa ele mfainga ave al malo le kupe yai pe ale o le organization mai so ele o le organization nga wa de o me ala nga yai lai ele ya se kupe ele kupe so la tu ala fa mo ya o le pat le mfainga manage la ko pala wa ye mo sa mo la ma nga ya le me la wa ya pe pa pe e lava e le ya ku organize o la wa le wa ile ka ko au wone ka o le Moana Pacific nga feed mai ko players o players o coaches foi la nga wa la no wa ka mo Michael Jones o kana bana nga ka me ki ai nga ngi mo sa mo ia e o nga feed mai ka ko au ke ni e ser mera nga ai ka ko ka rely ai o Europa I kama o ia na ko nga kama nga o na ko ia le retire yai almost su el mga su el mga sama ole nga ma le officini le fa yelo fatto lo che mi ha ne ma io le relax sì me ya ai we lo yai pena o sa telefono tomorrow e foi sistem ia mais stato temi ma sain kisinga si usava no e foi nga i so ko vai sama ko va we se ke ko ka kamera ko expertise a que mo pues ko kala so si le pe fikan mo mai wa ya nga kan mo mai lo ko la ko kumalo na ia pita sinava nga na ifa mo no si usfo ia le o mena expertise is umana do ko committee ia o one of them to fio to set committee na fair ta to na ta o le nga ka saka ka e lo ka laki o le fai ku de so no ka ia o le ta po o le economist e wa ia la ni tinga sa yai accountants skamari ile o fui mau o foia o paunga tala paunga e foi la doctors professor Ekeroma e foi a onga esi kamari ile o tonu ule run mai ia pia ese uma e foi scientist lang ele po un semo le scientist o telefono o scientist porque ele alma ko ele fa pe fa yesa ya fa ya alma en ka ya ma yo me bo pe ya sea un abon el wakari mamla manera que me po ma imposible ari mamla mo ko me que ma que va ku ma ko ye me ka ku pe excessive ma ya un mamla mala ya un mamla ma ya e fa ko am fa en porque agua yo ngai yo because it's an experience mo mako ma ko le fo mai ko mo ya sa mo lo po asi le ko le po ko ka la wo le ko nga ya e fa so la complimento le si le so ngi le si le mo fa wo le ole ang fa le wo le kai la sa po vuelo pulo kai kai la del malito ele sa un fa pe mai me le ko ma vai mai la kai kai ya ma ko fai akula nga tau ya o malo nga apelo ya ai ngi me mga oi fa ku ko ya nga le vanga fa fai umala di si vanga le va e fa chupi umma ya fai umma la ko mga ele va ter se me fa o sa ko kasi vai se me fa o nga ko kasi ele successful nga le fa wa ye me la ke go ye ke ayo papeara nga yo sa o hanga mele fai ne o fai o malo o fa so amale ko bueno ko mari nga le mele le o so ko sa o kwa o le mele o ku ni ikawaka
Itu e vai ma wala no i fast. Ia. Ai no e fa pe mai or kai kai e nga va valea. Ile ka ka po pe vai menga ko inga ia. Ia. Ale mo ale ke ka ko ke lo. Ese ka mai o ka. Mani. Ele economy suma ele accountant suma ka uma. E ele ka professor ile nga le uma fa sa mo. E ka ko mo fa nga uma. Ola kuma ka fa yo nga o fa nga uma. Ele au fa yo. Ola nga nga ko ka ni le o preach. O me nga ru mo mo ko o pa ki ni mo pa lengi al pa ki. O le o singa e lava ko fa ngu e fa la uma. E ma o ye fa mai o sa onga. E se ala onga e se o le lo pa se la uma pa te ngai mo na. O me le we. Ko ke vai mai foi le la fa solo le nga ka. E fa solo la ia vai nga ia expertise le e fa ngai mo mai ku mal. E fa ke se ka po se si ni e awa wa ya. E pe le nga e nga ko ngai vai na nga fi pe wo. Ma ding ni lo ma. O tu o le lo fi mai o nga. No fi le. O tu ku vai na fi. Ma wale tu e kama ia na faina. Ole, chau mana tu atu wi for ko na vatau ia le ave se le mele le criminal like polo. Uma kana mo ina. Ele fa o albert fa yango vai le ko lan fanga pe ese pe lan fa yango pe le sakan mo va bena ga ka ke ku le ga ka ulawa ele fa yango fa ele malo ke o al mero va ku nga ka o le ku FTRA de que le au mangi ngo a ves no ele lo que tu pre matroti e se a si bien e fa ngo fi o matroti ala ye a ves okay ele o malo na mane o a fi fo que na pa mai vai a ves ia nai na kama ia ile fa ngolanga fa lo fatu na pu fa ngolo tele mai lau ia le pito oi ai matu nei ava noa ave sau tala i lo tu malo ave sau tai i lo tu malo ia e mese la tu fa fo mai le la tu ava noa ia te oi fa mo la tu tofi ia le lo fa le fa i manu ka kai mo le Ole au fa vai le lofa ka umre le fa pico ka fa ia ka ku malo le fio le fio le paong ka ku asi kama pom ngonya mango ngofo ku ai nga kwa ai mese au pa ia le ku ka 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 langa fio ka ka ku le fa ka sa solo maya bayana o stai o sita care sia esse vai de papel na eu máximo fai um fio poucos vai ela está usando o fia ona o leva por um tudo lá Maria e Maria que se diga o ia e acho que vai tanto se lo dimos acaba eu ia tua o querer polo misia com meu aquele ninguém faz manhã o mai fai la faço ele tá um malo e aí foi lá se então miss
ele ni bea ko e a pe hasoa ngau e ai ka ta o le tumalo e au e hasoa le la bea tu ngai mai e ta ko ka mo mo le tu su su ngai ta to e real me fai ya para ko me le pe fai e au tu lai mai la to tu nga ya o to ho o to o Kai. e wa se fai tu o se o fai tu le tumalo o ke au atu la pasoa o ke o ko vai ta uma ya Kai. lo tumalo ele o suyo vai ele o suyo mota ele o suyo vai vaseuta vai vastai to motangi o le suyo le tumalo e o no te lo Kai. vai punga o rit ka te ele ke le mo vai ya tanto que fez assim ele tá me Ia, walelei, Waile para tua ya la motama mai tomaro yo tanto que no kai, kai, Pero ya estoy ya, ya lo que ya me leo de tu kai. Yo e sa te fia tarno umia, ma ore uso. Ia langa o e tau matangi a mai dali mina te nofo mai ai. E mai ko desi. Ai, lema te ni matoko. O te mana au mai dia te au. Ia le tau sei te mi te ai mea mai. Ia, misi feife au yo a fai faro no mai. Tu pasa o le mistake le o ia le yo o vai puna yo tia yala yo ya ya aro ba ko leo ya toko ya me se ko yo uma ya ai ma san ni ma ya ka pero se fa fa kai mo na mo ya si na mo yo ma ai se ba mo ko pa pa ya ya mo telefone pa ya mo ta ya ya sa la ta ta fa te kele mo ro no so ya pa ya oka a fai ne fa longo le male pe no fai atu ia a tasile tangata na sa fai tonu o le whainga o le tatu ana watau. Io no fai atu i le whainga uftie ia le ma le tala lea no fai atu sa mo i ati utou o le vaenga ia le meo o le tamatiti fou. Ia langa ai e mata muri se li e ta o mai laftu. O le vaenga o le pepe fou ma o tape nanga al fatu tua i le atu sa mo utasi. Hei le lope wa whina lika out i mei merna mo silfi per tatu nu. O ai o whaasoa. He's an economist, o le accountant, ia o le whaiaonga, ia le sunga ia, le fionga ia tamaleta, ia o mōfunia wanoa e whaasoa ai, ia ma tu ina mai le whaalau tileina, ia o le ana watau o le tatu a inga whaufai, ia peina pa ele ai, ia le fionga i le teitai. Le tōra lowina i le aso na nafi ia ma whapea ona a whafonga i eile atunu uatoa. Lea ua i lunga o penga tu whailangi. Le mea o le tau whaaleanga. Ewe. Ai anga i lava isi li i la uri at malitoa. Ewe. O le whuanga i ei whapea o pasi ele ni ana pasi ele malo o nofo ave wha manosi. O upu lea e. Le mea lava o le Samoa. Umana tu e avatu pele tala le i lau whafonga. A whaitu te whina ngalo. Ia tu i titia le mea o lo tūlai mai lu tatua nu. E a fua mai lava i le teita i o le tuangai.
solo ne le minista ia mai lato o lo tu mai le maro tausi te minei solo ne komsino le leo ma le futalo leo pa lota mo fast fai te lofa ilo watnu Samoa pa lota ile fai se vai le tala le seri na fo meni ia tau me e tu mai lo ia le tapipi o mai lo vatu Samoa ka fifa ko se kala fa vera o mana o tu se tu se mai la batu pen fenga la ko fa e mai pe fenga tu io a fa ya tu le vale a filosofia io le na pa pe o to fe tu se pe o la tu tala a villa u di le malito fa le anga me le ta ya o tu de fifi sa ili fo ya tu le me o to fa le anga i lunga o le pe fa la le ai se to fa le anga sili pe o to ina le fa io le pepelo fa io tau fa leanga te mau o mai me uma io o le ngana matanga me uma le ua o loa sa moana upu e fai lunga sol fanua le pelia io tangata tata tele o ai la sa winga ngana sa ngana ile lia io mai le sisi to e lo fa ye to nga winga matua ai le matua io e tona ta o matua tanta fa valea te o sina uma o sina o sina uma ale ngana ta machiri mauri ni tala to fala ngana tala it fet mai na that's reality vai o to que saula ta ta ni sa vatua sau vatua e samo ka ingo la bala to mo samo nei vanga le fiafi tatu ainga fa fai malo fai le fai ba ualo ilo a Samoa oka se na vatau ina a mata mo fie to e o fa tau nu to e o le o i tonu fa tau nu manui Samoa ia ona le atunu ue pa lota mo fa tua i le tua Samoa tasi o tona e fie pepe auto pa fonga mea e tausi o tou i le toru tau sanga e lua se lauta la e vatu e fai e papatiso pai ma pe whanau ma le tolu wafe ono se lau e watu ia te oe $100 every month lono winga e le whataria le afesi a toru tau sanga ma le si afesi man fai pepa e watu a toa lava mena i le te lauta la i le masina e tausi ai o tausi sila te leo na Samoa tolu wafe ono se lau pe afatu pe si oa ina matua le pepe i le tolu tau sanga ia fatu a se e fo i le stulanga o benefits ale malo ua fola nei ma e ua tatu tatonuina fola le fatu tua i le atua Samoa tasi le me tau ai le anga fui o ma le ngolea e le mfailana la tu pelungia Samoa au le ngoa leo le vanga fai fatu tua ia fatu tua i le atua melea ia Samoa ua tu pele palota mo le fasi lo itu malo ma lo nu savai ia tau tua na ma o tou lo tou sifai pule le fofonga fetalai o le mota ia tu e fo i mai i walu welo le leia e fai ma fili o te mai tai pare mia o ieni ia ma tule ia tatu fo fetalai warena le otua ma fetolofi na tua ma tutolo o atu ma tutolo mele pasale la me tolu na wat vor sia la vol o le la au tua na ma auto ia le tama pe pule ia fa pena fo ia tatu ve mangolua ia o to va me sia wolen mata no tu nei tau tua na ma auto fa o nga le ia le fo to mai fa pitoa o le alo le tu yo e to te mitai pe au fo na tu le mai yo stemi o mo ia i sona tu langa le ia e mese lava le meta wati na o lana nam ta faioi meta to mau a inga le fu lon sau i tonu o le na vatau o le tatu ia no tu fa funfunga yo au tala mai manino le malama au manata mo ia manuia tele tu fe manuia la sai nai tu langi o lo e mafuta mai ai
o le fatoa atu pe ngatu matu mo taeao ia matu te o to ilo Samoa nei teni ia alo fatela tu Samoa i lau fa mai nei fiati au lava la tu mo e i le nei tu la o le aso la tu felo o le ai taeao la malolo ai la pukala me fu le lona fa le aso taeao ia le lupe fa le ia ona ia ona mapo ang tau le au le tautua toi le aso taeao tatu tu felo le la sonfua i lona temi masani e mo temi ia manuia tele o Samoa alofa tele loto ona tu la e pa fa taili o sua soifua mai manuia